tau iloa. E lese mea whalea o ngalo o tau tauti ngai leli. Wow. What a word. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Your work in the Lord is not in vain. Mea nei e tolu o lo taoto tu tonu o le whaitau lea wa o mai e lea tua mo I tato. I want to highlight 3 important things in the word this morning. O le o e le whamanuyanga lea tala no mai e le leina muli muli. That your labor in the Lord is not in vain. For you to receive the reward of your deeds and your work, please understand this. E mo mia o le kasi ma le lua le kongo le verse lea. Lea le kasi, iau tau tu mau I le li. Ma le le faagaeetia. Here's the principle and the process for you today. To receive the reward at the end of the verse, esele ako o le akua, esele manei o le atua. Le feau le wa au mai, e kengi il whamanguyanga, whalongo il whamanguyanga, na te le whalea o ngā ina lau tautinga. Isn't that wonderful? O le mauala e oi o le kolu, ma lau wa o I le mea lea wa, but o missing, it's a promise. That your work, your deeds in the Lord will not in vain. E upu manga ia nga, ele mau mauru kau kinga, ma le mana ia o le atu. Kia kongo ele ngau lo kuku, I o le whaikoa. And I want you to understand this morning that anything you do, whatever service you provide within the church and for God, it will not go in vain. Mea le ke kumau wai, o le mafuanga le aleina e kumau. Ai se si a koe fialu I ila ro langi oki ai. Ai se si a koe fialu e se maleali. Ai hoki alu se ori. A fonga mai. E a maka fai mai au kou mau I le ali. Lua. I alu. Kolu. O ngā kau I loa lea. Mai manga ia. A fonga nana koe fai kau le lei mai la fai kau kuspoi. O le nei o uso pele. Ia o tau Tumau ma le le faagaeetia. Ia alualu lo o tau whaamalosi le ngaluenga le lii ma le le au noa. Ina ua o tau I loa I le se mea whaale au ngā. Lo o tau tauti ngā I le li. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ele mawhai ngā alualu o iluma pele kuma. Amen. Mangingo al kuspa ia pa alu tu se Jacob o fa fonga tu se Jacob. O le kasi al fa pueva. E le ma fai nga alu o iluma. E o le manga ia o le aku. Ai sa le aku. E le manga o le aku ke solo muli pe ke anga I kua. E le manga o le aku ke ngofo pe I le mele ke ai. O le aku o luma. Lunga. Pasanga le sile se o le aku lunga. Fai maulima. Fai lunga. E au ngā ke lo whai ewa ngala kau se e kwa kua, ngala kau se e kwa, whai ei whai leo kele, whai o lea kua, o luma, malunga, e leo kua, lalo, wai wafonga mai, e lea kua lalo, e luma lunga le mea, wal mangai o lea kua, koe whai marorima, whai whaleu kau au, se silunga kau au, se silunga, wasangai, whai o lea kua, o lea alu luma, ma lea alu lunga, o sakangi wafonga mai, o lea alu kua, ma lea kofu, le kofe, Mangai ale o le kua, mele ale ngai kumau. Aua ke pe foi ai, aua ke koe alu kua. A fa fenga koe alu kua. O le oki le mea. A le kua lunga. Amene. Ele ma foi langa lunga. Kai foi ai fa fonga foi ba. O le tangata whaalotolotolua, whale tu mauia I ona la uma. Such a person is double-minded and unstable in all they do. And I want you to understand this morning the importance of standing firm, because the word of God is always moving forward and going upwards. This is the importance of standing firm in your decision to follow God, pick up your cross and follow God. Stand firm. Hey, stand firm. Hey, stand firm. Stand firm. For you always call it stand firm for. Amen. Kumau. Amen. Ele fuale olanga o e pale kumau le vinge. O puma ngai ya kelison ka pasuma limar ko sayongi.
O ngai o le venga mongi o la ka ko o la. Ele ma fai ngafua e pa le kumau fa fonga la fa kau mai. Sa mo mo ko. Ya nga su lima. Sa le lima. O nei o le vine o la o to. O le Tumau ya tau. Ma au ya teia o ia lava ya. Ala ngafua o lo kumau le vinge. Le vinge ya suka ko la. Amen. Pele sila la kau le fua ela la. Amen. Hai pele sila la. O kau fui la. Amen. Amen. Pai. Se lo aku fua o afua. Se ke sa o folinga keliso. Amen. O maka keliso. Mangingo yo le upule fai mai. Awale ma fai o do ona fai o se me tasi pa ule yai. Amen. Ale fua la ole o langor kuma. Vai. Se ole improve yo e male promote. O lo kuma. Amen. Ai fe foi yai. Oka. Luma kua. Ole ale alu luma la mau. Ole ale promotion la mau. Amen. Ele mali le vela. Ole ma mafo lo po Yesu ngala fo ya la tika. Ala tika ya ole akal ko pulanga ngi. Ole aka ngalu wet ka kula langi kimi. O makwale lo apo fele yeles kesa. E luma kua au kafa. Ole skanga ka ole le mali le vela. Ole kai mo vela. Ole winga vela ole alu moku le. Ole kumau le. E ke alu apa fa ka ulo kuspai. Ya ngai lo ka ka kumau le vinge. Ole makau pa ko ku se faringa. Amen. Pa fonga ka makau ki ngar su lima mar su. O ilo nga luenga e te le malili e te le vela foi. O te loto ina ia e malili pe vela. Le manga ole ku ka falo ngolua. Al falo ngolua e ilo se vai e fa fole se vai. O kai au wa ori leri o kala kai au wa ele ori leri. Amen. E ke fia ngai a ke le fia kai au. A fonga mal mele manga ai le ku. Fia leri. Fia ku mau leri. Au ngai ko yese kai mi ko aru ese maleri. Fa fonga mai le warning. Here's the warning. Ngai e ko aru ese ko maleri. Ai. Al benga lenga o fefe ko aru ese maleri. Ko yo pala ai o ke ko fese me selu maleri. Ngai ke wo ko sasia ko ai o kilo. Alu se ori mai mauru a Sofia ka usanga la unga. Ai alu se ori. Sa fa finge la nga. Pele se la nga. Nga ke ku mau ai lo awanga ko sasilo vai. Awanga ko foi ko. Awanga mali vela mali. No, hot. Be hot. Pele se be hot. Ah? Almele be hot. Lau ki le fa vela le. Ah? Ole olanga makwa vela lo. Vela ku mau alu moku. Amen, alu moku. Lo ko mo mia sa ke pa ku. Ava pe o ka ngai fa lava ya kepi. Kai minge o nga ole ku as alu luma. Kama alu ai mai oi. E ma mafala upu ngai fa lo tikai. Ole upu fa ngai fa ya. Pa ma li vela ma. I'll spit you out of my mouth. That's what Jesus said. Amen. O ke luai mai oi fa fo. Ole. Ele yonga ko luai mai lang ko salamo. A o ela luai mai luai ai se oti. Ba fa per ko nga life nga ba. Felicitas. Lava me nga ole. Foi ya. Lava. Ole kai mi ole mau sali. Makwa mau sali. Hey kids. Ma fa sa lo ko ngi ka ko me le fa sa lo ko ngi ka. Ka ngwana yo tidy up low life. Kids, look after yourself. Stay away from sin. Revelation 3:15 and 16 talks about those who are lukewarm, those who have one foot into the world and one foot into the Word of God. But I tell you this morning that it is important to have 2 feet in the Word of God, 10 toes down, because you do not know what happens 5 minutes in the future. Amen? You cannot handle how I tell you that this morning. Ka ura la fionga le ko mele fa no tangata ala fa la foi ai leska ele fa lo ngor kan ka le ngor kan ka e vela mari ka fa fo so
O le nei, wa e whaaleonga lua, e te le malili, e te le vevela foi, o le mea lea o te luaia tuaia te oe I lo ngutu. English. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ai al mangi le wa sa ngi e whalongo mo ka le whalongo mai le ula vale ma ula ile. O ke ula ile ku. Alongo kala kaltia. Mai paulo ya kaltia ka po o fa po fiku. O ngi fa seinga o ko ele ula ngia le atua. Me ke lu ki se. Wala vale ula. Wai le sires wala vale ula. Ai alanga ko ngoki ka ka le on sa yo le ku ngor kala Jakob. Se longa makua oki lo. Nalo wingor kala makua lang sala. Amen. Amaka mai fai mai ya. Ko ku ngau fa ngau le. Makua lang sala. Kau le fai le si so kau le. Wa kau le ngana mo wa. Mo fefe. Au ngau le fefe. Au ngau fefe ku ai. Amen. Ko ngau ang sala oki. Wa fai ngo me ale ku. Processa ya le ku. Me ngala ula vale ya le sope le ai ola yo like ke ola ile me ka ule grace. You live under the grace. Ole grace. Ongole toto ke riso. Me nga ka ule grace. Le ala ka ke lau vivilu ai maula va vale ka ongole grace, ongole alof. Tu no ole tu. Ole ala ula vale ka lai ongo sa ile ku amor ka le. Ongolo nga ka li langa makanga ilunga kalbar. E mangakural ka mai le kalila sa makanga mau le ole me ka ole ong sai mo. That's grace. Ai fa fonga mai. Lof ku ngola nga le sa afie ka ngaka. Avai mai fa fonga mai. Koi kikia ka ko la kala ka pilio ka close le melanga. Melanga ke ku mau le leli mai alu esse mai lo mal mele or ka alu. Suongo. Ole nei wa e whaaleonga lua, e te le malili, e te le vevela foi, o le mea lea o te luaia tuaia te oe I lo ngutu. Angala lang koe whai kaun mele mo ka uar ka alonga lau lile, vai. Ai fia ka alo, ka kale ka alo ileli. Ma ngai al mele whai lau lile, ka alo sa al polo lakpi. Ai ue ke ka alo ilea kua. Amen. Don't you ever play with God. Hallelujah. If you call ma ngayal me anu le kar sa all lak people la ulia. Apa ya umma la ka kipi nga me ai me umma vave mai kuli man nga lo ngale. Amen. Yo. Dar kasi ku mau leri. Pai lesi foi ya. No more foi ya. No falo kolkolua. Amen. Falo kolkolua masal-salo ele sa me mau ile ku. Alfa kau kusa Jakob orang yang mengaku ka masal salo ka mau se me mai le. Amen. Aka falo kolo mali li vela mali. Ngai no more. Alumoko or kako or station kako ora le yai or kai mo le alumoko. Amen. Vai por al menga fa lave ya oi. La se me o ke lo ia ngai fa lave lo wola. Ngai ka pispisi ya ele kalesia le sa Yesu ave ele se ila, ele se ponga, ele se mangu. Afonga mai ngai la nga umor ka penganga ka ko musikianga. Ya iloa, le yese me pispisi ya ilo wola. Afer kel fongi nga pispisi ya over kel fongi les kuspaia. Kepi. Sui ngai. Amen. La ngai mfanga alu iluma. Ka fa me nga ke Facebook fa so la ko no pipe. YouTube fa so la ko no pipe. Ama fela nga grow. Afa fenga grow. Ora winga ngale walu dela ka ko kiai wa ka walu longo lua korosi handara mawe This is the time for us to be burning hot with desire for God's work. Amen. This is the time for us to cut off anything in the world and to continue moving forward with God. Lavar kas basi ka korkas ya ele kumau ngi safa nga safa le kumau ale la kumau wa useka ko pat basi ka kumau pat basi ya au nga woi loi ka ngai lo pak ngai fa de kumau e umangi wa kumau amen lua ya lu lo tau chi ngai le ali lo kau ki ngai le li mingoi ya lu ya lu lo kau ki ngai ya lu lo ko fa maros ya lu lo ko lo ke amen se pe fa ko ngai ya lu
Ngoi le mea. Ko ke pai ko ai fa longo ko le ka ko mo sorry ai si ku nga mea. So mea nga ka me kia so i wala le le. Lava le le. Kai mo ngoi. Amen. Let's go forward for God and fight like ole warriors. We. Ala wingo le alu luma se ke le give up. Ole give up ngo fia yo tangata. I may give up ngo fia ile aku ai le give up in la. Kaka poko la wai give up in me ole ngai kingo wai give up in me ole la lo langi ngai. Wa fu ele vavau. Amen. Wa ngao singa kai. A ole akua. Amen. Awa ke give up le akua. Langa e vavau. E vavau e fa vavau. E ke lua koe mafuka mai e fa vavau. Amen. And I want to encourage you this morning to keep persevering for the work of God. Why? Because the work of God is forever. It is endurance forever. Hey, friend. Okay, my press on. Hey, press on. Move forward. Never give up. Amen. Alwalu. Amen. Dan me kau alwalu ile kau kua. Alwalu ile ngalue. Alwalu ile famalosi. Alwalu luma lau foai. Amen. Alwalu luma lau walofa. You will be richly rewarded if you stand firm in the word of God and if you give yourselves fully to Allah foai famalosi. Ekalele kau. Your reward is huge, big. Ako pepese mengai big. Alo loko. Small. Payo ngai koe pe markula feliz des ngai koe pe markula. Wai fa mo la lo irmo o le ke mam la mo kai fa wai pal ai pe ir su. So koe mo mis kel siang koe pe su. Kel siang basta, let's do it. Ole nei o uso pele yo tu tumau malele faagaeetia. Ia alualu lo o tau whamalosi le ngaluenga le lii malele au noa. Ina ua o tau i loa e le se mea whale au ngalo o tau ti ngai le li. Le se mea whale au ngā. E kala ngoa lo whapea le akua whafonga mai. He will do it. E kala kuspoie le kalpelo le akua pio kako kalpelo. Le akua whamaongi e langa whekalai malanga. He will always fulfill his promises, his word. Pai, leo fai mai le akua. E le whale au ngā lo kaukinga. Meaning your service, your giving, your time, your generosity, your love, everything you do for God, you will receive the reward. Mga le akua. Ay la kaya sakang. Koe viaru ya sakang. Au le akua. Oka. E ale akua. God does not lie. Que le fa penga fa kako. Amen. Ole ele fa long kanga le akua. Ele fa long ainga fo ele akua sakanga. Ai fa ia ele akua kanga ke lelea. Ai lo makua. Me ka ka sit. Nga o kingo fongo fa fenga nga fongo ko va lo makua le marko ngale o le botse ai le misel. Fa le sile se fa ke le mo fa. Ke le mo fa. O en ke lo ka kala ai ki ki lo fa. Amen. Wa mo marosi lo fa. Ala marosi nge lo ko. Le lo fa mo runga fo ngale fa ko. E lo ko marosi fo ngale ke o so lo ko lo mako. Le ai or ke le or fa ku le ri ya. Na te le fa le au ngalo tau tinga. Kuro runga wala nga. Kalu mo e ke ala ku. Ola le me ai sau ke fia. Ai sa le mariri le vevela ola ku mau le ri ola alu ruba. Amen. Ai va ai le kaui marko kongia le ku ya. Ba mo ia foi le ku ya. O ele ke pala ai mai runga ka ko lai fe la vale ki fa la ve lo ku ye ke lo ku ai. O sai lo mai lo kene mai fa lo ko fa. Alu fa lo ka ku fa lo vala winga o ele ri. Fa mangui ai le ku ya. Só foi Jesus. Amém.